suratul hajji makkiyatan bismillahir rahmanir rahim gol ɗo kadi ko makkiyankewol yudkaru fiha alhajju ngol wi'ama suratul hajji saabu fi hajju honno hajjirte fi dewal hajju no janta e nder maggol ngol fof ko ngol makkiya si wona ayeji 5 ko ɗum ɗo woni madaniya e maggol Allah subhanahu wa ta'ala daali baɗa bismillahir rahmanir rahim ya ayuhan nas kono yimɓe ittaqu rabbakum hule jomum Allah hawtiniri yimɓe ɓen fof muɗum o noddi ɗo hande suratu nisa'i ngol kadi ko ni udditira ya ayuhan nas ittaqu rabbakum ma ɗum heferaɓe ɓen innoyay kamɓe Allah noddali ɓe haɗi ɓe sina ɗum ɓe accayno ko gomɗiɓe ɓen tun o haɗi ko ɗum waɗi kenen goyna ya ayuhan nas hule Allah inna zalzalata sa'ati ande no dillango dargal ngal wona fi dargal ngal be taw dargal muufema maggal on na fi kangal taw shay'un azimun ko hunde mawnude mawlanade nafirema kangal si ngal hewti kangal si ngal hewti ngal heƴata ibnu adama yawma tarawna ha ñande yiɗon dargal ngal kangal tigi nadhalu tazhalu welsindoto kullu murdi'atin kala muyninayi kon amma ardat gay ko muyninta kon ayi ay debbo no tuttina ɓiɗɗo mum on endu fewomo ka jungo haaɗi o andi hunde mawnude e yalti ka wa tada o jibinay kullu dati hamlin kala jor reedu hamla ha ko ndu rondi kon reedu muɗum ndu dammil ma ibnu adama sowiɗo ƴettuɗo reedu hande on yiyay no jibina nden ñande ta bobo on kadi ko jibinteɗo wurowogoy kadi o jibine ɗon o ko ɗum woni o wawa jooɗade ɗon o wawa ladude ɗon o yimmo o daro e hoore koyɗe makko ɗen ɗon e ɗon kadi wona ha janggo ko ni ɓe addirani en ka tafsir wa taran nata saabu hulɓinagol dargal Allah daali ayi ay dargal ayi ay yimɓe ɓen sukara sikkaɓe koɓe sulɓe wamama haraɓe wonalɓe sukara sulɓe walakinna koni adaballahi lette Allah ɗen tu woni shadidun koɗe tiiɗuɓe hulen dargal no hulɓini rewen Allah wa minan nas no yimɓe ɓen man yujadilu ommo no wenja fillahi fi Allah bi gayri ilmin ko alda e gandal wa yattabiu himo jokka kulla cheytanin kala cheytaniɗo maridin murtudu raɗandu kutiba fardama alayhi e hoore mayru kayru iblisa annahu no ko woni man tawallahu kala welduɗo e mayru fa annahu no kayru yudilluhu ndu majjinaymo wa yaadindu fewnaymo ila adabi sayr faade lette yite reyno ɗen e jokkugol iblis ya ayuhan nas kono yimɓe toujours in kuntum so laaɓi fi raybini ɓe nder sikkitare min alba'ati di immorde immittal tawi on hoolaat fa inna men e halagnakum min tagi on min turabin immorde ndumbu leydi tuma min notofati defte e toɓɓere maniyu baaba men adama ko min turabin enen ko min notofa tuma min alagate defte heɗɗe e ƴiƴan tuma min modogate defti huyre muhallaqatin tagade wenga wa gayri muhallaqatin ende tagaka lino bayyina lakum fiyo men bangina on ibnu adama o tagate toɓɓere maniyu wona balɗe 50 ka reedu makko ko toɓɓere maniyu Allah watta nden toɓɓere maniyu heɓɓere ƴiƴan balɗe 50 Allah watta nden toɓɓere nden heɓɓere ƴiƴan kadi huyre balɗe 50 on say noon Allah subahana taala tagan nden huyre noon ko nden wonata ƴiye ibnu adama na nden wonata tewngol nde ko nden huyre arete formé ɗon ƴiyoy koyɗe koye ƴiyoy hoore nden e ƴiyoy juuɗe nden e ƴiyoy ɓaawo ngon e ƴiyoy ɓernde nden fof muɗum formé e makko ɗon hande kadi noon Allah subahana taala addo e tew itta ka ittata mbatta noon e hoore ngal ƴiyal ko nden huyre ko nden ɗon nden ɗon wonata ƴiyal ibnu adama o Allah daali wano ɓirru meɗen ñiiɓina noon fil arhami ka nder renga mana chaw konko min muuyi ñiiɓinde ila ajalin ha ilajal musamman wiyangal mi mana meɗen tabintina reedu ndumen faala tabintinde reedu tendu lebbi 9 ɗum ɗumen faala tabintinde jibine thumma nukhrijukum retti men yaltina on tiflan kon boboɓe thumma li tabluhu resti fi yon sotta yotto yon timmi ashuddakum sagata lankakum o wa minkum no moɗon man yutawaffa on hunneteɗo on wareteɗo ka boobo yaagal hara wonali ha ka lebbi 9 jibine wa minkum no mon kadi e toujours man yutawaffa on wareteɗo ka boobo yaagal kadi ɓaawo jibinama hara wonali ha sagata lankako fo muɗum hino naati wa minkum no moɗon man yuraddu on rutteteɗo ila ardalil umri ha ka ɓuuri jasude gordamɓe mana wurneteɗo nawya ha feƴƴita li kay la yaalama fi o taw andu min mbaadi ilmin ɓaawo gandal ko anduno kon cheyan hay e hunde ɗum ɗo fof no ton Allah subahana taala so tawi woni o tagi en immorde e nde heɓɓere nde toɓɓere man yu taw o watti ɗum ɗo huyre heɓɓere ƴiƴan watti ɗum ɗo huyre o andi balɗe 50 laabi tati woni balɗe 190 ko ɗum woni o timmini lebbi 4 ko ila nden ñande fuɗɗata memminade e nder reedu nene boobo on kala reedu ndu timminali 120 balɗe ɗum ɗon ndu wonali hindu memmino awa hande kadi si woni balɗe 120 timmi Allah noon taga nde huyre watta nde ƴiyoy
naada wonki yamira malaikaɓe yoɓe windu siko malaɗo ma siko malkisaɗo ko heɓowo jawdi ka hina heɓowo e gurdam makko ɗan ko jilu Allah hara en windanoma ko en malaɓe, Allah hara en windanoma kadi ko en alɗoɓe, Allah kadi hara en windanoma ko en gurdam mum juutata. on sumati Allah subhanahu wa ta'ala o wi summa min mudkharati immorde huyre ay min lahamin tarin li tew heccu mukhallaqa tan taga ɗum ay khalaqa tamaman tage no timmi wa ghayra mukhallaqa wa hiya saqati wo ko fandi ɗon min tagay e moɗon ton immorde nden huyre men waɗa mukhallaqatin taga ɗum timmi wa ghayru mukhallaqatin eko tagaka timmi ɓe mana ko on bo tageteɗo tagu mum ngun timma o jibine ko timmuɗo e kon e ndur reedu yanay ndu wandi deedigo yanay o heɓa lebbi nayyi ma tatti ma joyi ma jeɗɗi reedu ndu yana ko ɗum ko fanda wa ghayru mukhallaqa e kon ko tagaka timmina on faami Allah subhanahu wa ta'ala ka aɗa dari wa tara al arda ay leydi ndi hamidatan ko ndi fendindi ceeɗu yorundi fa ida anzalna sinen jippini alayha e hoore mayri alma ndiyanɗa ihtazzat hande kadi ndi ƴura warabat ndi ƴuufa wa ambatat ndi fuɗina min kulli zaji immorde kala noneji bahiji labaɗi ko awa e ko fuɗani hoore mum dalika ko waɗi ɗum mbiyanna Allah sabuna Allah huwa alhaqu kanko ni gonga wa annahu no kanko yuhyi mawta kanko wurjata mayre ɓen wa annahu ko woni kanko Allah ala kulli shay'in ɗum kala hunde kadi ɗum ko wawɗo Allah ɓa kala hunde ko wawɗo Allah mi torikema folin men e hoore ayɓe amen ɓen Allah yurmin me yurmeɗa amen malname aduna e lahara wa anna sa'ata ande kadi no dargal ngal atiyatun ko ngal aray ngal la rayba fiha sikki o ala e maggal mum woodi sikkitiɗo fi dargal yo hoolo wa anna Allah e wonde no Allah kadi yabatu o immintinayde mansir ko buuri ɓe wonɓe taga buruji wa min annas no yimɓe ɓe mayi jaabiɗi on mono wenjatillahi fi Allah bi gayri ilmin ko adda e gandal wala hudan ko adda e tippugol e peewal wala kitabin ko adda e tippugol kadi e deftere munirin jalbunde saniya itti fi harano pooɗa leggal dande makko ngal bunga ley dilla fi o majjimi ɓe en sabilillahi ɓantugo lawol Allah ngol lahu no wodanimo kala siforɗo noon no wodanimo fi duniya ko adna hisinu wirtere hono deeko min meeɗinoyaymo yawmal qiyamati ñande dargal adabal hariki lette wulɗe zalika ɗum ɗo bima qaddamat yadaka men inna ko saabu ko ardinirɗa juuɗe maɗe wanna Allah e kadi wondeno Allah laysa wonali bi zallamin to ñowlil abidi jeyaɓe makko ɓen wa min annasi no jeeya yimɓeɓe man yabudullah on mono rewa Allah subhanahu wa ta'ala ala harfin e dow sera ko fandama no rewa Allah subhanahu wa ta'ala e dow sera ɓe mana no yimɓeɓen on mono rewa Allah tagi ɗo tow ɗon en tant que no weeli mettay tun o rekkila o artaka keferan kako no ton on mono rewa Allah subhanahu wa ta'ala en tant que no ɓutti hoolare no wowti wulay tun gaɗay tun o yiltito e ɓawa makko artaka keferan kako no ton yimɓeɓen wa'irɓe ni ay ala wajhi tajarrubatin wa shakkin wa intizari ni'matin nazalat fi sha'nin nazalat hadhihi al-aya fi sha'ni ajlafin munafiqin bani asdi wa ghatfana o aya sababu nuzul makko koye hoore nafiqiɓe alyahudaɓe woni ko aya jippi en tant que no weeli ɓe rewde Allah sattay tun ɓe yiltito Allah subhanahu wa ta'ala on daari fa in asabahu seeɓimo hayru moƴƴere ka nder dina itma annabi o ñiiɓa e dina kan en tant que ko ɓuttu e weeli o tabita wa in asabatu seeɓimo fitna tum fitina in qalaba o rutito ala wajihi ɓaawa makko ka keferan kako ɗum le lutata welde tun ko ɓe kenen ngo satta ko marɗa chance wo ko Allah yiɗuma wo ko moƴƴuɗa fewuɗa wo ñande goo weetay ɓeera ɓe innama muñño yarloɗa ma ɓe innama yo Allah lontin ko wujja kon ma ko sumi kon ma ko boni kon ɗum feere o ala ko wonɗa kataɗo sattiraɗo o kadi kenen go ɓennay mawde alhamdulillah yo Allah ɓeydu ɓe innata kadi yo Allah wurno barkina sabu ɗa jibinana ko ni aduna tilkal ayyamu nudawiluha bayna annas mbeɗa yiltidira ñalɗi ɗin hakkude ɓe ɓen yo Allah yiilu moƴƴireji ɗin o ɓuura ɗuɗɗinde ɗin ɗon e men oɗo perdi adduniya wal akhirata e lahara dalika ɗum ɗo huwal khusranul mubin ko ɗum ɗon perdi ɓanguɗi ko perdi aduna ko perdi kono ko hawruɗi perduɗo anna e lahara ko ɗum woni perdi yo Allah dandu en perdugol aduna sakkona perdugol lahara yadu kanko Allah subhanahu wa ta'ala yadu kanko neɗɗo en himo nodda himo rewa min dunillahi ko hewta Allah ma la yadurruhu kanko lorratamo si o rewi si o rewali yadu wama la yanfa'u kanko nafatamo dalika huwa ad-dalal al-ba'id ko ɗum ɗon majjire woɗɗitinde yadu himo rewa laman darruhu wallahi ko tawata ko lorra muɗum kan agrabu ɓuuri ɓattade min nafihi ɗi nafa muɗum o labi isal mawla wallahi ɗum ɗo boni giɗo ne wala bi isal ashiru ɗum ɗo boni wuridaɗo boni wondiɗɗo
inna allaha nden allah yudkhilu alladina onado yeɓen amanu gomni ɓe amilu solati ɓe golli golleli moƴƴi jannatin e aljannaji tajirino ila yiltodira min tata sengol e majji alan haaru canɗi inna allaha anden allah yafalu himo galla ma yuridu konko faala gollude man kana kala laatiɗo yazunnu himo felliti allah yansurahu llah wonde allah wallatamo fi dunia ka aduna wal akhirata e ka lahara kala taƴiɗo allah okkortamo laamu kala taƴiɗo allah okkortamo ɓiɗɗo kala taƴiɗo allah okkortamo jawdi kanko ko ni o luttirta kala taƴiɗo o natta aljanna a ɓawalanni taƴade allah no holludemo solution mo wawata rewde nani ɗutta o fawtaw haray ko waɗata yo ƴawka kammo falyamdudu yo haɓɓu bi sababin ɓoggo ila samay ka asam o ɓornangol ka dande makko tangol ala pinde summa liyaɓta refti o taƴi ɓoggol ngol ka hoore weeyo o accito o futta ka leydi o munco o maaya falyanzur o ndaara joni hal yudhibanna taw si naɓay ittanamo tampere makko nden e hoorene makko nden e soñja makko on kaydu pewje ɗe o waɗi ɗen ɗon ma yahisu ko o moni o tigi kon taw si ɗum ɗum ittanaymo nden pewjore nde o fewji ɗon taw si ɗum ɗum ittanaymo satte nde o wondi nde wallahi ittata ko ɓeyda e ɗum lette saabu o maayi e lette o immito kadi e lette saabu o yewo yay wonki makko kin donc aray awa ko allah faala en andinde kota goɗɗo taƴo awalegoye allah wallatamo ko neeɓi kon ko neeɓi ko ya hoolo allah wallete ananay woɓɓe no inna komi heɓali kon ila mi jibina ha mi fewndi ɗo na fewndo ɗo mi heɓata o ko ya hoolo kala moƴƴere nda heɓal nden allah addante lawaki kala bone mo adaɗali on allah ittante lawaki wakadal kon ni anzalnahu min jippiniri nde qur'anare ayatin kono e ayaje bayinatin ɓanginade wa anna allah e wonde no allah yahdihima fewna ma yuridu on mo faala fewnude yo allah waɗe men ɗo yiɗi fewndeni e biriyaji men ɗin inna alladina ande no ɓen amanu gomni walladina e ɓen haadu alyahudaɓe waswabina e ɓen rewoɓe koɗe wannasara e nasara walmajusa e majusa rewoɓe guiteli walladina e ɓen ashraku shirkuɓe inna allaha ande no allah yafsilu o ñawoya o sendinga bayno makko ne ɓe yawmal qiyamati ñande dargal yallah waɗen hettoɓe gonga nden ñande ɗum noon ɗo yo en wiw amina amina koye ɗaɓɓuta ko qur'an e sunna wi kon gollitiren ɗum inna allaha ande no ala ala kulli shay'in dow kala hono shahidun ko seediɗo alam tara yiyale anna allaha no allah yasjudu lahu no sujjande wama hum fi samawati e dendanangal wonɓen ka kammuli wama hum fil ardi e dendanangal wonɓen ka leydi wa shamse e nange wal qamar e leyru ndu wan nujumu e koode ɗen wal jibalu e pelle ɗen wa shajaru e leɗɗe ɗen wa dawabu e daabe hoy koye wa kathirum e ko ɓuri ɗuɗude min annasi immorde yimɓe ɓen ko seeɗaɓe woni ala rewde allah ɗum ɗo fof muɗum hino rewde allah altitiɗe e pelle e janɗuɗe ɓe leɗɗe e janɗuɗe ɓe kaaƴe e janɗuɗe ɓe kulle e janɗuɗe tata yiiɗe a doga en ɗo fof no hula allah hino rewama no sujjanamo an hiɗa jooɗi ala rewde allah ala sujjande allah a tardi a perdi wakkati ɗum ko ɓuri ɗuɗude haɗɗa tabiti ala e dow mum al adabu leɗɗe ɗen wonde naata yiite ko ɗum waɗi si kañum ala sujjande allah e to haraje yaka e ɗen ya ahi wa man yuhini llahu kala mo allah hoyni famala o heɓantama min mukkuri min immorde teddinomo allah mi torkema teddinanmi abdoullahi kala e zurriya am o teddinaɓe wonɓe jentaɗe o tafsir qur'an a teddina julɓe hedditiɓe inna allaha no allah yafalu dow himo golla macha konko faala gollude allah ɓa kala kowoni hiɗa faala gollude torkema allah ya hayu ya qayyum muyam men laamu ngu lagine ɗo men laamu muyam men ngalu ngu men risa men allah simen maaya muyam men jannatul firdausil ala ɓawo men maayi allah daali hadani hasmani ɓeɗo ɗiɗo ko haɓuɓe ɗiɗo yeddodirɓe ɗiɗo ko julɗo e kefeero kala julɗo e kefeero haɓuɓe ko ɓen woni ko fandaɗo na en woɓɓe goo naɓa misal ngal hakkude bappa hamsa tun e aba jahal ma naɓa misal ngal hakkude saydna aliya e goɗɗo goo kefeero mo nangodirno la ko kala hakkude julɗo e kefeero allah waɗi misal ngal allah daali ɓeyɗiɗo ko haɓuɓe iqtasamuɓe haɓi wenjidiri fi rabbin fi joom maɓɓe falladina kafaru ɓen yedduɓe ɗum woni aba jahali ɓotti atlam taƴanoyte ɓe siyabum conci min naari immurde yiite sabbuge yuppe min fawqi rusin ka tengo dow koye maɓɓe alhamimu bolla yiite ɗam yusharu nge ñowa ñororo bihi saabu yiite nge ma fil botoni konko won ka nder deedi maɓɓe wal juluɗe e ɓuuri ɗin wallahi musidɓe julɓe yimɓe yiite ɗen siɓe naati ka yiite ɓe ɓornoto conci kamɓe ko yiite jahannama taƴete fonde mesire e maɓɓe ñoye ko ɗum woni ko yiite jahannama on koɓe ɓornoto andite noon si yiite tun rewnama takko ma ha ko ɗum wula e ma ha ko ɗum muusa e ma kon ko yiite jahannama on conci koɓe ɓornoto kon si yiite jahannama yuppama ka ko e maɓɓe ili ka ɓanndu jippike ley tawale de wona yiite ngen ɓe loowa nge ɓe yarange saabu ko yiite ngel rewi kon ka hoore ɓalli maɓɓe jippi ley nge ñortay bihi kon kon teteke kon kon kandir redde maɓɓe nge muñcay ɗum nge ñorta yiite jahannama no hulɓini musidɓe julɓe miɗo faala e rewne yiite jahannama an o sonnajo wota accu ndu ɓanndu ma ka yaasi wota yennu moodi ma wota yennu siina ma wota tooñu moodi ma wota tooñu siina ma wota a wujjuɓe wota a bono e ɓiɓɓe kawtalɓe maɗa ɓen wota a bono e ɓiɓɓe siniraɓe maɗa ɓen ko ɗum woni ko adresse komi wasiyatoma an o sonnajo
koko sabindinta yiite ngen e ma an o gorko nunɗo hakkunde sonnaɓe maɗa ɓen wakkilotaɓe hulutaɓe weele walla no waɗani ɓe ma ɓaami ɓole kadi min haadidin immorde janɗe yiite kadi ara nangue yiite ɗa no woodi ɓole koɓe luuborte kullama araɗo tuma kala ɓe faala yahruju nde ɓe yaltata min ha ɓeewa ka yiite toon min gammin immorde suno ngo ɓe wonni ngon allah acca ɓe ƴawa miiru yiite ngen ha dow kaɓe fokkitata yaltude ɗon kadi o dow ɓe ruttite kadi ɓe une kadi fiya e nder yiite ngen wadugu ɓe dekka adabal harike lette wulɗe lette musuɗe yo allah dande yiite jahannam musidɓe julɓe yo allah dande yiite jahannam inna allaha ande no allah yudkhilu alladina o naada e ɓen amanu gomi o amilu salati ɓe golli gollili moƴƴi jannatin e aljannaji tajri hino ila min tata sengole e majji alan haaru canɗi yo hallawna koɓe cuɗirteɓe fiha nder to min a sawira immorde mulle min dahaɓen immorde kange wa lu'lu an e kange kaalisi lu'lu yimɓe aljanna ɓen kamɓe kadi so ɓe naati toon ɓe ɓornote coñci kono kamɓe na yiite jahannama ko yewtuɗen ɗa kon kamɓe ko coñci harir ɓe molle ɓornete mulle kange ay ka aljanna gorko debbo fof ne waɗi mulle tawa ɗum ɓolɗa kana hino laba ma aada kala gorko wattiɗo mulle ka aduna ɗo kanko wattoyta ko mulle ɗe laara kono yo sukaɓe itteɗe mulle ka juuɗe mum feto ɗon ka jungo haaɗi gorko duwaka wattade mullo ka aduna ɗo duwaka wattade chaine wo duwaka wattade hotanuru gorko ko daginanamo labinirogol ka juuɗe makko ka aduna ɗo ko wattagol montor on e bagre nden hara kadi ɗum ɗon ko jandi ma bafata ma ɗum kaalise ino selli kaalise montor kaalise bagre kaalise ino daginanamo amma si woni kange haray ɗum ɗon harmani gorko on e si on faami amma kala ko wiyete mullo kañum woni kange woni kaalise woni jandi woni bafata no harmani gorko on wali basum coñci maɓɓe koɓe ɓornoto kon fiya nder ton harir ko harir o duuɓe fewneɓe tindine ila tayibi faade ko ɓuuri laaɓude minal qawli immorde konngol o duuɓe fewneɓe tindine ila siratil hamidi faade e laawol allah yettiningol ngol inna dalika andeno ɗum inna alladina andeno ɓen kafaru yedduɓe kañum waya sadduna ɓe sakki an sabilillahi ɓantugol lawdina allah kan wal masjidil haram ɓe sakki yimɓe ɓen e juuloygol ko juulirde allah teddunde alladina ɗum suudu jaalnahu nde men waɗani linnati yimɓe ɓen sawa an hino fota yimɓe ɓen fof no fota e mayre al akifu fihi ufinotoɗo e mayru wal baadi e wonɗo ka burure arowo juula hoota hino fota e mayru ɓe daroɓe sakko yimɓe ɓen e ndu o man yurid fihi kala famitiɗo e nder ndun suudu bi ilhadin oñagol bi zulmin saabu tooñe no dekko min meeɗinaymo min dekkina min adabni immorde lette alimin musu wayde bawwana ali ibrahim ante tuma nde min honnuno annabi ibrahima makana al bayt ka nokku suudu allah tuma nde min honnunoma ka takku suudu allah teddundu men innuma allah to shirku bi wota shirkana chey an ha yunde o tahhir baytiya laɓɓin suudu andu li taifina wonande ɓe wangotoɓe walla qaimina e ñiiɓoɓe tan warukka e sujuude e naatoɓe juula yalta e kadi ɓa darni gayni darde suudu ndum wa addin ewno finnase yimɓe ɓe bil hajji fi hajju ngun yatuka ɓe arete rijalan koɓe seppoɓe wa ala kulli damirin e dow kala ɗehi mbariyedu bi mana ɓe ara yara ɓe waɗɗi otoji e motoji e avion ji e pucci e ngeluuɗi e mbabbi e mawɗi yatina ɓe arete min kulli fajjin ɓe iwra e kala laawi ɗin anni ɗin woɗɗuɗi ɓa annabi ibrahima alayhi salatu wassalam o gayni mahugol suudu kabandu allah daalanimo no yo ƴawka hoore fello safa o noon da yimɓe ɓen aro hajja ɓeyne annabi ibrahima maki allah ko honno yimɓe ɓen nanirta allah daali yahu noddano fawi ma noddugol ko minen fawi naningol ɓawo yehi inni ko noon yo jiyaɓe allah are hajjon ka suudu kaaba allah nanini ɗum ndendanangal tagore tagaɗo emo tagaka jibinaɗo emo jibinaka culɗo e keefeero o nani ɗum ndendanangal tagore nden kala mo allah hoddirno nooti nden ñande haray o hajjoyay si o maaya ko neeɓi kon fof ko so hajjana e hoore makko so yoɓante kala mo nanano ɗum so weɓi jawdi ha tuggi kammo kadi o hajjoyta walla waɗen hara en nanno ndum noddandu issaw no juuti ɗon on nodday ka numéro téléphone ji ɗe ɗo yanñade numéro téléphone ji ɗen wiɗen ka sotelgi ko 60 60 53 09 même numéro on ɗon e dendanangal réseau ji ɗin sowona areba haray kadi cd ji ɗum e cassette ji ɗum e carte mémoire ji ɗum hino heɓo ko cheikh mouhammadou julde diallo bañan wonɗo madina ruttu niger ka centre madame Bari étage premier étage boutique numéro 9 numéro téléphone makko on ko 67 29 62 52 ma ɗum 60 29 62 52 ma ɗum 68 08 87 07 haray ko oɗo woni ko financani en o jangguimo wonɓen waɗude ɗo musidɓe julɓe haray kaka makko ko madina
route Niger e ka centre madame mbari premier étage boutique numéro 9 haray ko ɗon o gollata on yaha e ɗon ko ɗon heɓa toon seedeje ɗen e carte mémoire je ɗen siko min yiiɗu ɗon siko kanko yiiɗu ɗon inchallah on wawa hendade amma kala ko humpitoto ɗon ko tata ɗon faala humpitade e janggin on nodda ilan ka numéro ji am min Alaji Abdoulaye Kala 68 60 53 09 e ko nandita tawi ɗum numéro ji nayyi ɗin joni on ɗi musidɓe julɓe Allah daali ko waɗi ɗi ɗum liyashhadu ko fiyoɓe tawe manafi a naforeji lahum wonandeɓe wa yadkuru o janto ismallahi wa yadkuru fiyoɓe janto ismallahi inde Allah nden fi ayamin e nder jalɗi maalumatin andaɗi ɗum woni balɗe hajjuɗen alama razagam e dow ko Allah askiɗe min bahimatel an ami morde tewnemorade fakulu ñaame min ha e majji wata emo ñammi noon albaisa tampuɗo soñjiɗo alfaqira baso tummal yakudu ko saabu noon ko hajju yewta fimum ɗo e saabu noddaɗo ɗo annabi Moussa annabi Ibrahima wiyandu yo noddiɓe ɓe mbiyata ɓe hajja ko saabu ɗum ngol su immitirangol wiya suratu hajj Allah daari si ɓe gayni hajju on few tummal yaɓudu retti yoɓe ñaawu yoɓe ittu tafakam tuundeli maɓɓe ɗin aalego yoɓe ittu noon joni peɗali maɓɓe ɗin yoɓe ɓuru noon joni leeɓi leynuki maɓɓe ɗin ɗon andi e nder hajju ngun ɗum ɗo fof muɗum hin harmi ko ɗum woni nde waɗete joni noon ɓawaɓe gayni hajju on Allah subahana taala daali o autorisi hande kadi joni tummal yaqudu retti yoɓe ñaawɓe ittu tafakam tuundeli maɓɓe ɗin ayliya timmu yoɓe timmi manasika hajji hin dowe hajju maɓɓe ɗen halqur rasi saabu fembagol hoore nden warramyol jimara e feragol koccuje ɗen wa taqlimil asfar e raɓɓinɗingol peɗali maɓɓe ni wa gayri dalika e ko hina ɗiɗo piiji musidɓe julɓe wal yufu yoɓe honno nuduran fodoreji maɓɓe ɗin wal yattawafu yoɓe wango bil baytil atik kaw suudu Allah woɗɗundu ko fanda ɗon ko tawaful ifada tawaful wada tawafu wangurdu ɗon andi ɗum ko rukunu min arkanil hajji ko jeeya ɗum ɗu e tugalal e tugali hajjuɗen Allah no terkema yahya gayyum waɗan min Abdoulaye Kala e durriyan e kala wonɓe jentade o janggi jeeyaɓe nootinoɓe noddanduɗo annabi Ibrahima noddino Allah okku men saabu yurmede maɗa nde hajjugol ka suudu Kaaba masinen maya dalika ɗum ɗo o man yu'azzim kala mawniɗo hurumatillahi hurumji Allah ni fawa hayru lawray ɗum no moƴƴani mo ko ɗum ɓuuri moƴƴande nde rabbi nokka joni makko kala farɗinɗo ɗi haytini ɗi yaytiɗi ɗi haray ɗum no bonanimo o hillata lakum daginanama o alanama tewnemora ɗin illa ma yatola aleykum sowona konko jangga e dow mum fajitani bo woɗɗite arrijisa ko soɓi comme minal awsani immorde sanam wajitani bo woɗɗito ɗon qawla jour e konguɗi fenade wota e wuuhu fenade enen guinoyen hiɗen waɗi fenade nden manankume en wota e wonu fenowo ten huuhu fenade won e rewoɓe Allah hunafa lillahi laɓɓinanoɓe dina kan Allah wayra mushrikina ɓe hara wonali shirkanoɓe mo andon ɗo wa man shirki billahi kala shirkanɗo Allah ɗon andi danse shirku ko honno wayi dansere shirku no wayi faka annama harra min as-sama'i a innay goɗɗo accitika kammu dow suuyugol futtaka leydi o accito o suuya ha e hakkude fa taftafuhu tayru colli ɗin wippodiramo cikotiramo moɗamo haray kucunnema leydi aw tawi bihi rehu ma henndu ndu ruuyida e makko naɓa mo fi makanin sahiqin e nokkure woɗɗunde kaw yitatake aduna mo golli golle moƴƴe ko ɗe ɗuuɗi wo ko ɗe ɗuuɗi o yiltiki o shirkuy no woniri noon accitiɗo ka kammu accitiɗo toon fi cikkagol ka leydi wono woniri fi fili on ɗon yiitetake kono woniri golle makko moƴƴe ɗe o golli ɗen adi o shirkude ɗe fof ɗe yiitetake shirku bonna e golle musidɓe julɓe wata en yahu ndaaro wata en yahu karama ko batini wata en yahu mbile wata en wi jombetake ñalande kaari lootetake ñalande kaari fembetake ñalande kaari heewi ɓe jibinanteɓe boboɓe ñande inde bobon ɓe ɗon ka fembude bobon ɓenna ɓe accu ha ñalande kaari e ko nandita tawi ɗum ɗo fof ko jeeya ɗum e shirku voyagetake ñalande kaari ɗum ɗo fof muɗum ko shirku lebbi ɗin no fotaka Allah ñalaɗe ɗe no fotaka Allah sa'iji ɗi no fotaka Allah dalika ko waɗi ɗum wa man yu'azzim kala mawnino sha'ira Allahi mandeji Allah ɗin fa innaha ɗum ko hunde nde welaafi mawningol ko Allah mawnini ko min taqwal qulub ko jeeya ɗum e kulol Allah ka ɓernde kala marɗo kulol Allah ɓernde ko on mawninta lakum nodani on fiha e ko ɗum woni e majji manafi una foreji ila ajalin ha ila jal musamman wiyangal kañum memoradi ɗin woni ko fanda summa mahilluha refti nokku majji kadi duwa hirseede ɗon ilal baytil atiq ko faade ka suudu Allah woɗɗundu koni suudu Allah woɗɗundu ko masjidil haram yo Allah naɓu en ɗon en fo waɗugol hajju e umra hara wona laawol gotol kadi wona laawi ɗiɗi wali kulli ummatin waɗani kala mofte jaalna min waɗani ɗe mansakan sharia laawol no ɗe hajjirta mofte annabi Isa ɗe ɓe waɗana sharia no ɓe hajjira annabi Musa annabi Ibrahima e mofte men enen Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kala no waɗana sharia no hajjirta
liyadkuru fi ɓe janto ismallah inde Allah nden alama razaqahum e dow ko Allah arsiki ɓe kon min bahimatil anam min modde tewnemoɗa ɗin fa ilahukum areteɗo mon ilahun wahidun ko reweteɗo goto falaw konande Allah asili mum ko han ɗum silmude jebbilano ɗon wa bashiril muhbitin weltinir tuuɓe ruttiɓen ka Allah yankinani Allah subhanahu wa ta'ala weltinirɓe wonde hino wodani ɓe golleli moƴƴi wonde hino wodani ɓe baraji moƴƴuɗi yo Allah waɗen tuuba ɓe rutto ka Allah al muhbitin ko tuuba ɓe rutto ka Allah yankinano Allah firo maggal ɗuuɗa alladina ɓen ida dukira Allah so inde Allah nden jantama wajilat hoyay mawnay qulubum hulay ɓerɗe maɓɓe ɗen wasabirina e ɓe muñotoɓe alama asabam e dow ko heɓata ɓe kon immorde e jarrabuyeji ka diina wal muqimi salate e ɓen ñiɓoɓe julde mimma razaqnahum yogay komin arski ɓe kon yunfiquna heɓe etta sadaka ko ɓe woni ko fandaɗi moƴƴiriji ɗo no wodani allahuma jalna maa wal buruna ngeloɗi ɗin jaalnaha lakum min waɗani on ɗi min sha'airillah immorde mandeji Allah lakum no waɗani on fiha e majji hayru moƴƴireji fadukuru jante ismallah inde Allah ne alaya hoore majji sawa fahrayɗi dari wandi ngeloba kañum na ko hirsete ko cukkete kañum na yo wallino hirseka kama dari ɗon ko ɗon ba cukkete ko ɗum Allah daali jante inde Allah nden e hoore mabba kama dari ɗo ale ko jante inde Allah nden sittu fon so ida wajabat simba walike junubu ha e becce mabba mbi mana si on cukki mba yani mba maayi hande kadi ɗon kadi wiye bisimillahi fakulu ñamo min ha e mabba wati imul qani'a ñammino yondiniɗo woodi tampuɓe hara koɓe yondiniɓe ɓe torotako wal mu'tarra e on kadi fesowo immo hakkude yimɓe ɓen hino wulla fesa ñammino on ɗon kadi kono waɗi si Allah adori ñammine yondiniɗo ko ɓay tampuɗo yondiniɗo mo torotako ko on ɓurani Allah ko on ɓuri hittude ka Allah ko on ɓuri jogagol baraji ka Allah subhanahu wa ta'ala ndi tampuɗo immotoɗo toro yimɓe ɓen ɓitto hakkude maɓɓe wulla maapo kayiya on wulla no woyata koɗo waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala e woni ko adori oɗaɓe fo ɓe ñamminte kono ko oɗa ɓuri handude e ñamminede baraji ɗin ko ɗon ɓuri ɗuɗude kadalika kono ni sakharnaha min ɗeltiri ɗi nemoraji lakum wonande Allah Allah kono gasa noon tashkuruna on yetta nemaji makko ɗin son hirsi ɗi nemoraɗi haaju Allah ala e tewu ngun haaju Allah ala e ƴiƴanɗan kono ñamata tewu kono ñamata dendangal koni ko kulol Allah ngol ni alniye moƴƴo woni haaju Allah ko ɗum waɗi so wi lan yanala allaha luhumuha koni tebbeeli ɗi nemoraɗi ɗi hirsoton hewtata Allah kuccum o ñamata wala dimawa wona ƴiƴa mum ɗan sintere o yarata walakin so kono yanalu koye tamo attaqwa minkum ko kulol Allah ngol immorde mon ko kulol Allah ngol o ɗaɓɓi sa yi o yamiri on ɓe golle moƴƴe ko kulol Allah o ɗaɓɓiri on saabu ko kulol Allah wonata saabu yon naatu aljanna kadalika kono ni sakharaha lakum Allah ɗeltirani on ko ɗum woni ɗiɗo mummunteji litukabbiru llaha fi yon mawnin Allah ala ma hadakum e dow ko o fewni on kon wa bashiril muhsinin weltinir moƴƴinɓe golluɓe golle moƴƴe ɗen weltinirɓe bil jannati wonde hino wodani ɓe yimɓe aljanna wonde no wodani ɓe aljanna ɓe wino kogo ko fanda moƴƴinɓe ɓen almuhsinina moƴƴinɓe ɓen bi mana biddaba'ihi ko saabu ɓen hirsoɓe layya ka donkinje eɓen hirsoɓe neldaje ka yahugol maɓɓe hajjuma umra musidɓe julɓe enen guinéen hiɗe raɓɓidini e hirsugol layya haray tinnoɗen e layya ko sunnatun muakkada ko sunna tentinaɗo baraji koni kon e layya hino ɗuuɗi ko fanda ɗo ɗo wa bashiril muhsinina weltinir moƴƴuɓe nodani aljanna ɓe mana ko wakkiliɓe hirsi layya ɓen ko ɓe woni ko fanda ɗo muhsinin hay tawi woni moƴƴinɓe golleli hedditi ɗin kadi no naati ɗon kono ko ɓeɗo woni ko ɓuura fandede muɗum Allah subahana wa taala on waɗɓe moƴƴinɓe Allah daali inna allaha ande no Allah yudafi'u o duñay o defanday anilladina gaye ɓen amanu gomɗuɓe Allah defanday gomɗuɓe ɓen tun Allah waɗen gomɗuɓe siko gonga ko a gomɗinɗo Allah dandete bone ayɓe maɗa ɓen o haccidatama e maɓɓe inna allaha ande no Allah la yuhibbu yiɗa kulla khawwanin ndey kadi kala hewuɗo janfa ka forin yedduɗo haray janfotoɗo Allah subahana wa taala on falaka mo kefeero Allah falaka mo udina yananama lilladina wonande ɓe yuqataluna ɓe no haɓa yuqataluna haɓaɓe yananama ɓe haɓaɓe ɓe yananama honɗum nde ɓe yottoto mbiyannam saabu kamɓe julimuɓe to ñama wa inna allaha no Allah ala nasirim e dow wallugol ɓe ha ɓe foola ayɓe maɓɓe ɓella kadirun ko wawɗo o andi ka fuɗɗorde islam tawi julɗo on si kefeero yennimo no harmi nde o yetto si o bantikemo no harmi nde o yetto yeyno haaɓa Allah subahana wa taala yii julɓe ɓen kamɓe kadi ɓe fuɗɗi dolnude seeɗa ɓe heeɓi madina ɓe woni madina ɓe heeɓi siége ɓe waɗi gouvernement Allah yanani ɓe joni dey wona farilla e maɓɓe dey joni yoɓe heeɓo kono ɗo kala waɗaɗo goɗɗum yetti hara ila ɗo o mara bakkato
wandi Allah subhanahu wa ta'ala ko seeɗa o fardirta hunde noon si o addoyi aya on ka bagara to ya ayyuha alladina amanu kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum al aya haka aya on hatti ɗon alladina ɓen ukhriju yaltinaɓe min diyarihim ɓe ittaka gallewli maɓɓe bi gayri haqqin ko aldaygo garaɗaɓe makka illa an yaqulu sona fi tun hiɓe wi rabbuna allahu ko allah jeemi musidɓe julɓe ɗum ɗo ko mande andugol kala gollitirɗo qur'anare allah nden e sunnane laaɗe makko on o heɓay ayɓe si tawi a heɓali ayɓe andu a gollitiral qur'an e sunna sa gollitiri qur'an e sunna tun a heɓay ayɓe wiɓe faalakama wiɓe tefata fima wiɓe raɗotoma ɗo a yaltay ɗo en tant que yimɓe ɓen no hittini fima no welti andu hiɗa jokki ko welataɓe kon woni a jokkay ko welata allah kon tun tawata ɗum no mettaɓe on say kisan on alay walawla dafullahi nnasa so nano ko allah defandirayno kon yimɓe ɓen ko duñirayno kon yimɓe ɓen mbaɗon yoga e maɓɓe wiwaɗum saabu yoga la huddimat munceteno sawami'u juulirɗe alyahudu wa biya on e juulirɗe annasara wa salawatum e juulirɗe julɓe ɓen omo sajude e juulirɗe yudkaru ɗe jantete fiha e nder muɗum ismullahi inɗe allah ɗen katiran ko ɗuuɗi kono ko allah subhanahu wa taala defandirta yoga kenengo ko moƴƴuɓe ɓen o darata o darnata o wurta ha ɓe haɗa bone on kenengo kadi ko bomɓe tigi o wurtata yo ɓen defandu moƴƴuɓe ɓen yo ɓen defandu itta bone on misal nde dangodirno ɗen ɗo e militaire jo laaminoɗo en on ɗo lande 1009 kaw moɓiniri jama on wari ɓe ɗo ka stade ɗon andi ko heeferaɓe tigi france en berdan couchiniére en ko ɓen darino inni kañum embargui kañum militaire ɓe meɗen ɓen ɗo arme inni koɓe waɗi kon hana hawra on andi ɗon ko heeferaɓe ɓen tigiri o wurti defandi julɓe ɓen ɗum ko gikku allah subhanahu wa ta'ala an jokku tun ko yamirma kon si bone fokkitanima kenen ngo ko julɗo immoto kono itta bone on kenen ngo kadi ko keefeere o yilata kono itta bone on ɗum ko golle makko so nano ko defandirayno ko yimɓe ɓen yoga maɓɓe yoga mi mana alegoy ko fande arayno legoy anna on lancinoke lannino wala yansuranna allahu wallahi allah wallahi man yansuruhu on wallomo kala walluɗo allah ko woni wallugol allah a tawata allah ko pendi mana ko kala walluɗo daraniɗo hino janna nde qur'anare hino waajira nde qur'anare mano dari hino janga nde qur'anare wallirɗo on finance man ko o ñaama wallirɗo mo finance man ko o ɓorno wallirɗo mo finance man no jangira tawi juulirde ka darnete darne wallitinde nde darna nde gasi tawi ka l'école darnete walliti l'école o darna o gasi ko woni walluɗo allah hara awa kadi allah wallaymo inna allaha no allah la gawiyun ko dolluɗo asisun ko tedduɗo alladina ɓen in makkannamsi min honniɓe min ñiiɓinaniɓe fil ardi ka leydi aqamu salata ɓe ñiiɓa e julde nden wataw zakata ɓe tawi zakka jawle maɓɓe ɗen wa amaruɓe yamiray bil ma'rufi ko moƴƴi wona hawɓe haɗayani munkari ko aña walillahi ko allah wodani aqibatul umuri battane fiyakuji ɗin wa in yukadde bo kasi ɓe fennima fakad kaddabat gom ɗi fennanoma gablahum qadiɓe qawmu nuhin gom ɗi fennino gablahum qadiɓe qawmu nuhin wa adum wa samudu wa qawmu ibrahima wa qawmu lut wa ashabu madiana ɓeɗo fof fennino annabaɓe muɗum ɓen andu na ɓeɗo fuɗɗori fennude na an kadi fuɗɗa fennede wa kuddiba moussa kadi fennanoma kono an pen ɓe fennuɓe ko honno mi warri ɓe fa amulaytu mi nettinanno lil kafirina heeferaɓe tumma kattum retti min nangi ɓe fa kayfa kana konno laatorno nakiid lette ande muusuno e maɓɓe ɓe lettino ɓe halkino fa kayin heewi min ɗariyatin immorde e cayi ahlaknaha ɗemen halki wayatay cayiɗen zalimatum ko ɗi tuuñuɗe so yatay kanje cayɗen hawiyatun hiɗe fukki hiɗe yani ala urushi ay hoore ko e majji o wa biirin e kolonji ɗuɗuɗi muakkalatin ɓurɗuɗi tawɗi ala ko ƴooga e majji ƴoogoɓe e majji warama wa qatrin e kuɓeje machidin mahaɗe tiiɗina donc an kadi ya aki ko ayyo musidɗo julɗo ko ayyo nene gottojo an kadi allah subahanahu wa taala hiɗa andi a bonni tuubu ruttoɗa ɗo e allah subahana wa taala addude lette o halkama o ittama e nder galle maɗen o halkama o ittama e nder pompiji maɗin o halkama o ittama e nder kolonji maɗi asanɗa hoorema e kuruji ɗi mahanɗa hoorema e village maɗi mahuɗa hiɗa andi hari a zinay hiɗa andi hari a wujjay hiɗa andi hari a kansay hiɗa andi a ñaamay ko harmi allah subahanahu wa taala nettinanima o waralima on say mo wawnoma warde on say haray hande kadi tuuboboye gasata o nettinanima o waralima on say jikke ya tuubu ruttoɗa an kadi musidɗo julɗo mi torikema mi jeejima afalam yasiru ɓe ɓe yahaali fil ardi ka leydi ɓe tasko fatakuna lahum laatanoɓe ɓulubun ɓerɗe yaaqiluna biya hara ɓe haqqilira e ɗen ɗon ɓerɗe aw aydanun ma ɗum noppi yasmauna biha hara ɓe nanira e ɗin ɗon gonga kan ɓe no mari noppi ko ɓe nanira gonga ɓe no mari gite ko ɓe yiɗa gonga kono ɓa ɓe yaata ka wajuji waɗete ɓe yaata ka darsu waɗete
ka téléji maɓɓe ka téléphone ji maɓɓe ka radio ji maɓɓe ko musique nanata wona qur'an wona bayana andi ɓeɗo alano nanira gonga alano yi'ira gonga ɓeɗo woni bumɓe fa innaha buman ko ɓe wumi kon la ta'amal absaru wona buman gite ɗen wona gite ɗen ɗo ɗeɗo wumi ɗeɗo wuma hiɓe suti hiɓe yiide walakin skoni ta'amal qulubu ko bunɗan ɓerɗe ko bunɗan gite wonɗe ka ɓerɗe allati ɗen fi suduri wonɗe ɗen ka nder ɓerɗe musidɓe julɓe goɗɗo gite makko yaafije wonɗe ɗen ka hoore wumude ko ɗum ɓuri moƴƴude di gite wonɗe ɗen ka nder ɓernde wumude saabu gite wonɗe ɗen ka nder ɓernde ko ɗen yiyata goonga noppi ɗin ka nder ɓernde ko ɗin nanata goonga haqqille ɗen ka nder ɓernde ko ɗen waajitoto amma ɗe gite ga ko yiyata ko weeli foti aduna ɗi noppi ka hoore ko ɗi yiyata ko ɗi nanata ko weeli foti aduna donc yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en wonugol wumuɗo dendanangal façon wumanɗi ɗin en torki Allah wa yastajilunaka ɓe no hawjinirane bil adabi lette ɗen walan yukhlifa allahu allah lumdota ko aadahu fodore makko nden haalamɓe ɗum ko leyɓi o lette ɗen no arde wa inna yawman andu no ñallal inda rabbika ka jomima ka alfi sanatin ɗum no waywa duuɓi wulure mimma tawduna ko konto ton ande ñallal gotal lahara musidɓe julɓe no fota duuɓi wulure milan duuɓi wulure ka aduna ɗo na balɗe wulure dey mi wi'i duuɓi wulure ka aduna ɗo ko ɗum woni ñallal gotal lahara wona min abdoullahi kala kadi wowol bey ko aya qur'an mi janggani o mi firi wa ka ayin heewi min qariyatin immorde e cae am laytu laha mi nettinani ɗe mi warali ɗe mi halkali ɗe ɗum woni wan sifa enen lagine waya kono tawi saare nden zalimatun konde tuuñude ɓe shirkay ɓe etay ɓe ɗuyta kamɓe worɓe ɓen ɓe jampoto ɓe zinayi ɓe fenayi ɓe huɗoto penale ɓe seeɗitoto penade kamɓe rewɓe ɓen ɓe wujjay moodi maɓɓe ɓe sansay ɓalli maɓɓe ɗin ɓe tokkay peɗa ɓe tokkay mèche ɗum ɗo fof ko façon tooñe kono mi acci ɓe ɗon mi warali ɓe jikkisi ɓe tuubay ɓe ronki tuubude ɗum ma kasto ha refti mi nangi ɓe ko andigol en enen lagina yo en tuubu ruttoɗen ɗo yo en nangu en enen kadi hiso yii mo nettinani en wona wasi o wata en nangude ko yurmegol en jikkisi en tuubay wa ilayya al masir kaka an woni ruttoga nden mi wawma wolande waɗugol bakkatu toñugol waɗugol ko boni ɗum no boni kono no woodi ko ɓuri ɗum bonde ko ɓuri ɗum bonde ko jooɗagol e bone on ronka tuubude rutto sa waɗi bone on ko tiiɗi wo ko o mawni wo sa tuubi a ruttiki Allah jaɓay bone mo waɗɗa on tuubu ruttoɗa ɗuɗɗina juulugol naafila ɗuɗɗina horugol naafila ɗuɗɗina jantagol inde Allah ɗuɗɗina ittugol sadaka andita no woodi kawtalɓe ma e musidɓe ma ɓe wonduɗa heɗa ɓuri ɓe margol yurminaɓe ɗum ɗo wonay saabu yo Allah yaafama bakkatuji ɗin wi on sahi bakkatuji ɗi marnoɗa ɗin ɗi wonta e avantage saabu Allah wattay ɗi fof moƴƴe ɗin zinaji ɗi wannoɗa penade ko wannoɗa beere ko yarnoɗa Allah wattay ɗum ɗon fof muɗum baraji kono mo bonni bonnere nden ko nde fanɗi o jooɗodi e mayre ɗon o tubal ko ɗum ɗon ɓuri bonde ko ɗum waɗi so Abdoullah ibn Abbas kanko o wi la kabirata ma istighfarin wala sahirata ma israrin bakkatu jano ala wondude e tubugo rutto ko jandi wo o yaafata bakkatu to so kon kadi ala wondude e dumagol e makkum par ce que ko kon fanɗi o ɗon haray kon yonay olu ya yohannas kono yo yimɓe innama nande no milla kona nden nadirum kon wajoto ɗon mo bin fiññina falladina amanu ɓen gonɗinɓe o amilu salihati ɓe golli gollili moƴƴi lahum no waɗani ɓe mahfiratun yaafiya wa risqun e arsike karimum tedduɗo labaɗo walladina ɓen sa o yahuɓe fi ayatina e ayaji amen ɗen mo ajisina hiɓe ronkina men hiɓe yedda men ulayka ɓen ɗon ashabul jahim ko ɓen yimɓe jahim ɓen fama arsalna men ne laali noon min qablika ko aditima min rasulin immorde ne laaɗo wala nabiyin wona annabajo illa ida tamanna si wona so jangi alɗa cheytanu cheytane feroto fi umniyati e nder jangi makko on ko boni naniniraɓe yimɓe ɓen no duwa ka namirede kono fa yansahullahu allah monta e ma yurɗi cheytanu konko cheytane feri o monta ɗum ɗon few o tabintinamaɓe gonga kan summa yuhkimullahu refti allah hino ñaawire ayati ayaji makko ɗen walla ala alim ko anda hakim ko ñeñuɗo e ñawre makko nden e sababu nuzul e oɗo aya kadi ɗon andi ka suratu najmi leyto allah subahana taala on daali afara'ayta allata wal uzza wa manata salisata al ukhra on andi ko noon aya on ardi ka suratu najmi ka jon noon nelaɗo no jooɗi hakkude sahabaji muɗum ɓen ɓe jangi o aya ha ka ɓe wa manata salisata al ukhra iblisa tokki ɗon wonde ɗi ko tedduɗi ko mawnuɗi ko duwaɗi rewede ça fait on yaali laata e uzza e manata ko tedduɗi ko duwaɗi rewede ko duwaɗi hittinede fimum tawi noon ne laaɗo kañum wattali ko duwaɗi rewede ko duwaɗi teddinede fimum ɗum ɗon ko iblisa tokki hande kadi
nelaɗo ande muskila waɗi sabu naafiqi ɓen e heferaɓe ɓen fof e rewɓe laata usa ɓe welti moosi manti nelaɗo ɓatti nelaɗo iyo Muhammadu fuɗɗi heɓude hakkil o fuɗɗi andude ko wowle seydna Umar en seydna Aboubacry en ɓe fof muɗum moni suni maati jiɓi andude kon wat nelaɗo ma ko wonno woniri ko won ɗum waɗi ɓe sifi nelaɗo maki min mi janngali ɗum de ɓe fof ɓe wi pellette men nani hiɗa jannga ɗum nelaɗo maki min mi janngali min komi hatti afaraytumu laata wal uzza wa manata salih wal ukhra min ko ɗon mi hatti on say noon Allah jeppini o aya ka suratu hajji dow ga andigol nelaɗo ko gonga o heeɓi difficulté kono na kanko wuuli andigol noon nelaɗo na e makko fuɗɗi ko woni ko e makko hatta ka ɓay annabajo go ala ɓawo makko donc annabaɓe feƴƴino ɓen fof ɓe ɓi sifa o difficulté ɓe janggay hunde duwande ha gasa église ara tokka ɗon ko faala tokkude ɓeydita ande kadi noon Allah subahana taala monta ko duwaka nanede kon ko tawata ko iblisa ɓeyditi kon ko Allah waɗirta ɗum wal ya'lam alladina afwan kanko Allah subahana taala ko waɗirta ɗum liyajala ko fiyo waɗ ma yulqi cheytan konko cheytane feri fitnatan fitina lilladina wonanda ɓen fi qulubi ɓe woni e nder ɓerɗe mum mardum ñawnate ƴaako fiyo ɓe heeɓi koɓe dallinora ɓe na yo hay qur'an manti komin jukki kon tawa ko jarrabuye walqacati qulubum e ɓen ɓe ɓerɗe muɗum yoori wa inna zalimin ande no toñoɓe nafi shiqaqin ɓe woni e nder lurral bayidi mi woɗɗitingal e gonga meɗen waɗira ɗum fi hon ɗum kadi wal ya'lam alladina utul ilma fiyo jomiraɓe ganda ɓen andu annahu no qur'an alhaqqo ko nde gonga ko min rabbika immoɓe ka jonima fa yuminu bihi ɓe gomɗinande fa tuhbita lahu yankinanode qulubuhum ɓerɗe maɓɓe ɗen ɓe mana ɓerɗe maɓɓe ɗe wona yankinanide qur'an ko ɗum waɗi simin waɗiri ɗum fa taklasa lahu ɓerɗe maɓɓe ɗen laɓɓina qur'anare nden yankinano Allah subhanahu wa taala ko ɗum men waɗiri ɗum wa inna allah ande no Allah la haadi alladina wallahi o fewna e ɓen amanu gomɗinɓe ila siratin faade lawol mustaqimin fewgol yo Allah waɗen gomɗinɓe wala yazalu alladina seerataɓen kafaru yedduɓe fi miryatin heɓe nder sikkitare minhu fi qur'an hatta ta'tiyahum as-sa'atu ha dargal ngal araɓe baktatan e juhaye aw ya'tihum ma araɓe adabu yawmin lette e ñalande aqimin fiɗinde ɗimana tawde lette muɗum iwata al mulku laamu ngun yawmaydin nden ñande lillahi ko Allah jeeyi hande Allah no acci Obama no laamoriɗa Hoshintawo no laamoriɗa Sarkozy no laamoriɗa enen kadi omo men ɗo no laamoriɗa amma ñande dargal ko kanko Allah tun woodi chef secteur ala chef carré ala yahkumo ñaaway baynamo hakkunde maɓɓe lurre wonɓe ɗen kadna ɗo no wujjindira no finidira e hoore mum ino kansindira Allah subahana taala ñaaway hakkunde maɓɓe Allah waɗen hettoɓe gonga nden ñande alladina amanu ɓen gomnimi o amilu salati ɓe golli gollili moƴƴi fi jannati nayi ɓe wona e nder aljannaji nema walladina kafaru ɓen kadi yeddunoɓe o kaddabu ɓe fenni be ayatina e jamen ɗen fo ulayka ko ɓen ɗon kadi lahum nawdan ɓe adabu lette muhinun hoynede ɓe walladina ɓen hajaru tinniɓe feruɓe fi sabilillahi fi ɓantugol lawo dina Allah kan summa ɓutilu resti ɓe wara e nder haɓugol jihadi ndin ɓe wara e nder mum aw matumaɓe mayani hoore maɓɓe fo e mum la yarsuqannahumullahu Allah arsika ɓe risikan hasanan arsika labaɗo ɗo woni nadegol aljanna e jonnegol rewɓe hurul ayniɓe wa inna allah anden Allah huwa khayru rasikina kanko ni moƴƴo arsika on torki Allah yo Allah arsika en arsika makko moƴƴuɗo on ko lellanta en lannanta en adana e lahara yo Allah risin en la yudkhilannahum wallahi kanko Allah o naada ɓe mudhalan e naada e naatirgal yardawnahu ngal ɓe wela ngal ɓe weltori ɗum woni naatugol ka aljanna wa inna allaha no Allah la alimun wonda wallahi ko annduɗo halimun ko muññiɗo dalil ko waɗi ɗum oman aqaba kala lettuɗo goɗɗo bi misli ma o giɓa bi hara ko embere ko o letta kon o yetti kala yettiɗo hoyre ko yenna o fawali kala bantiɗo bantongo banta o fawali summa bukiya aleyh retti bewa e hoore makko ɓe mana on bewnoɗo e hoore makko feni hoore makko ma bantimo o yetti on yilti bewi e hoore makko kadi waɗi on bewaɗo e hoore mum laabiɗi ɗon Allah ƴetti garanti la yansurannahu llah wonde wallahi Allah wallahi he a musidɓe en julɓe nene gotoɓe angina en ɓe faamelan a heeti ka Allah walla en saabu bewama e hoore me en bewama e hoore men bewama e hoore men Allah le ko laabi ɗiɗi pette woni ko maaki woni ko daali woni ko holliti en ɗo kala on bewaɗo e hoore mum o yetti embere ko waɗa kon ma hay o ronki yettade retti bewita e hoore makko ɗimmum Allah daali o ƴetti garanti o wallahi mo enen noon ko bewa kon e hoore men ila 1958 lajine ɗo ko bewa kon e hoore men heeɓi ɗo ɗum ɓuuri hay laabi 50 Allah ƴetti garanti o wallahi Allah e ballal ngal taw en e fewndoma en inna allaha nden Allah la afuwun
ko yaftoɗo gafurun ko hafranowo dalika ko waɗi ɗum mbiyanna allah an allah yuuliju layla mo naada jemma fi nahari e ñallangal o yuuliju nahara imo naada kadi ñallangal fi layla e jemma o wa anna allah e wondeno allah samiun ko nanowo basirun ko yi'owo en yewtino tafsir dow ila ka suratu ali imrana ko honɗum woni naadugol jemma e ñalorma ko naadugol ñalorma e jemma kala tawnoɓe jentake tan yoɓe noddu ka numéro ji mi explique naɓe en wataɓe explication on nokkil ɗiɗi ma nokkil tati ma ɗum tafsir on juuta e musidɓe julɓe haray kala on faamali ma kala tafsir mo faala ɗon yaññade noddelan ka numéro ji 67 60 53 09 68 60 53 09 même numéro so telgui même numéro intercell kala ko humpa ɗon noddele inchallahu mi yaññanayi on e nder ko mi wawi kon hay kadi kasetiji ɗin no heeɓo kañum e carte mémoire je ɗen e seedeji mum ko cheikhu mouhammadou julde baña diallo on hino golla no udditi place route niger ka madame centre madame mbayi ka premier étage boutique on ko numéro 9 kañum cheikhu mouhammadou julde diallo ko kankoni ko financani e ngal gollal so yeehi on wawa mo heɓirde ɗon carte mémoire je ɗe inchallah kankadi numéro makko on wawi ƴettude 68 08 87 07 ma 67 29 62 52 inchallah ara en wawa humpitade ɗon dalika ko waɗi no mbiyatno allah saabu no allah huwa alhaqu kanko ni goonga wa annama yadu'una e wonde ɗiɗi ɓeni rewde min duni ko hewta allah huwa albatilu ɗin ko mere karamo ko batini ko penade yo musidɓe angina yemɓe mbile ko penade kala ko shirka kala ko rewarana allah ko penade wa anna allah no allah huwa al aliyu kankon towɗa o kabir kankon mawɗo alam tara yaal anna allah no allah anzala o jippini min asama tika sama ma an ndiyam fa tusbihu l ardu leydi ndin wonta muhdarratan feccuɗundi inna allaha no allah latifun ko newiɗo kabirun ko humpitiɗo law kanko dani ma fi samati bi kon konka kam muuli wa ma fil ardi kon konka leydi wa inna allaha no allah allahu huwa alganiyu kanko ni galo alhamidu yettiniɗo alam tara yaal anna allaha no allah sakhara lakum o ɗeltani on ma fil ardi kon konka leydi wal fulka e laaɗe ɗen tajiri hiɗe ila fil bahari ka nder hiɗe doga ka nder baharu be amiri e yamirore makko wa yumsiku sama mo jogiti o asama an taga alal arde fi o taw yan ka hoore leydi illa biidni sona e ɗugaye makko kayi ɗum sikkude so asama jogitano ko arayno o joggitike o yanino e hoore men neeɓi o asama no joga en ala addanede facture jeddi ɗum kadi leko ko duwa yoɓede inna allaha nden allah binnasi e yimɓeɓe lara ufun ko hinnotoɗoɓe ta himno yurmeteɗoɓe kowoni hinnagol ko yoɓayɓe ha o gayno yilto ɓeydana ɗum o holladi kanko allah no wawi hayakum wurno ɗon summa yimito rekti o waray on summa yehoyikum rekti o wurnoy on hande hiɗon ma uuri janggo on mayay hay ko en maynoɓe goto kala ka nder reedu nene makko adi o jibinede adi o reedede taw hari ko o mayɗo limana enen ɗo fof hari ko en mayɓe wurnita ɗen on hikka wuru ɗen ɗo wota ɗan gurdam aduna trompe en ko en mayoɓe kadi wuri wona ko woɗɗi mi torki allah e malore men nden attolajal meɗen ngal innal insana ande no neɗɗo ola kafurun ko dulluɗo ko neeɓi sellude si o nawni onay taƴiɗo o wawa si ha hande men meeɗali mo sellinde ko neeɓi welnude ko neeɓi marsinde si o yeehi o heɓal permis client onay taƴiɗo inna e ha hande men marsina naalimo watake noon le kulli ummatin woɗani kala mofta jaalnamen waɗaniɗe mamsakan laawol hajjum hum kamɓe nasikuhu ngol ɓe rewata ɓe hajja fala yunazi'unnaka wata ɓe poɗodir e ma fil amri e fifiyake ɗen fotuno kala ko yamirɗa ɓe wi'a awa waɗo o noddu ila rabbika faade ka jomma julɗo dey ko waɗowo bayana julɗo ko jamnowo julɗo ko wajotoɗo en yi annabi yussa no waɗi waaju ka nder kaso yi annabi moussa no waɗi bayana ka teere mo nangodiri e ayɓe ɓen donc enen kadi wonen wajotoɓe onen waɗoɓe bayana ko honno wajorten ko honno jannirten en janngali wawata wonde aduna on weeti a wata moɓidirde yimɓe ɓen joni innaɓe gonga komi nanno mama soro an en no maaka gonga komi nanno alhaji kaari no wiya waaju marsirtano hande kadi ɗum feƴƴino ɗon darso fa feƴƴini ɗon ko a jangga e ayaji allah ɗen e hadisa je nelaɗon addanaɓe innaka no an laala huɗan awni e dow pewal mustaqim fewngol o in jadaluka si ɓe wenjima faqul wi allahu ko allah alama ɓuuri andude bima tamalano kon ɗon gollude kon allah yahkum o ñawoyo baynakum hakkude mo yawmal qiyamati ñande dargal fima kuntum fi konko laati ɗon fihi muɗum tahtalifuna heɗon lutodira alam taalam e anda anna allaha no allah yalamu himo andi ma fi samati kala kon konko kammuli wal arde e ka leydi inna dalika ande no ɗum ɗo fop fi kitabin hino ka nder deftere inna dalika ande no ɗum ɗo fop alallahi ko allah yasirun ko newani ɗum o mettanamo fi
wa yabuduna ɓe no rewa min dunillahi ko hewta allah ma lam yunazil bihi kanko allah o jippinanali sultanan dalil wa ma laysa lam e konko ala nawi bihi muɗum ilmum gandal wa ma li zalimina alana toñoɓe min nasirin immorde wallo wota wonu toñoɓe wa ida tutula alayhim si janggama e dow maɓɓe ayatuna ayaji amen bayinatin ɓanginaɗe taarifo a anday fi wujuhi lladina e nder ɓerɗe ɓen kafaru yedduɓe almunkara añugol ngol aɗen kefeero aɗen naatugi si tawi woni o rewi ka darsu janggete ka bayana waɗete a anday ko añi ɗum kon ayiyay ka yeeso makko yeeso ngon no sansa ngo ɓawlamir yakaduna hara hiɓe faala hiɓe eɓɓa yattuna nde ɓe wippoto nde ɓe muncata billadina ɓen yattuluna wonɓe janngude alayhim e dow maɓɓe ayatina ayaji amen ɓe sa nani qur'an no jangge sa nani bayana no waɗe si tawi woni ɗum mekkete ɗum anndu ko mande allah yiɗama anda faala allah faalakama kayo musiɓɓan julɗo sa nani qur'an no jangge sa nani no juule sa nani bayana no waɗe tawi ɓernde ma nden weltoto wewla ɗum ko mande allah hino yiɗuma ɓoliw afa unabbikum waccami humpita on be charrin min dalikum ko ɓuri on bonande ɗum ɗon annaru ko ngeyite jahannama wa adaha llahu allah fodinge alladina ɓen kafaru yedde ɓe wa bi'sal masiru ngel nonge boniru torde ya ayuhannas kono yo yimɓe duriba waɗama masalu misal fastamiu lahu jenteni sangal nani inna alladina ande no ɗin sanamuji tad'una ɗi wonɗo rewde min dunillahi ko hewta allah lan yahluqu ɗi tagataɗo baban hay cuungil ɗi wata tagude wala yijtama'u lahu hay siɗi moɓodiri tagugol cuungil ɗi wawata noɗi ko ɓuri ɗum wa yaslubuhum dubabu hay si cuungil jattiɗi taw kanji sanamuji ɗin shay'an seeɗa e nebban ko ɗi wuja kon la yastanqiduhu ɗi wata jattutude ɗan nebban min ho immorde cuungil ngil mawdi mo rewi ɗum ɗo haray o duufi haqqille makko ɗen o muuɗi haray woni njofo da'ufa talibu wal matlubu lo'i ɗaɓɓuɗo e ɗaɓɓiraɗo de mana lo'i neɗɗo rewɗo sanamu rewi sanamu rewa lo'i sanamu wuru rewandu ɓeɗo fo lo'i ma ɗum lo'i cuungil ɗaɓɓirangil jattitegol hettaɗan nebban lo'i ndu sanamuru jattadu fo no selli ma gadarullaha ɓe mawninali allah haqqa gadiri hino hana mawninirede noon seede on a yiyaali waɓutu juulugol no hewta ɓe jooɗo e haala a yiyaali ɓe heɓa moyen ko hajjiri ɓe jooɗo ɓe negilisa ɓe ronka hajjoyde njelo e lagine ɗo tawata hajju farlinoke ɓe neeɓiɓe jooɗiɓe hajjoyaade njelo e lagine ɗo tawa ittugol zakka waɗɗinoke ɓe hiɓe jooɗiɓe ala ittude zakka ɗe rewaali allah no hana rewireede inna allaha no allah latawiyun ko donnuɗo asisum ko tedduɗo allahu allah yastafihi mo suɓo min almalaikati immorde malaikaɓe rusulan nelaɓe wa min annasi immorde yimɓe ɓen kadi mo suɓo nelaɓe malaikaɓe nelaɓe suɓaɓe ɓen ka malaika ko jibril alayhi salatu wassalam inna allaha no allah samin ko nano basirum ko yiyowo nelaɓe suɓaɓe ɓen ka yimɓe ko ɓe temettato e sappo e tato ɓe ɓanginana ɗen fiimu yo alam kanko allah emo andima bayna aydihim kon contri yeeso maɓɓe oma halfame kon contri ɓawa maɓɓe wa ila llahi ko faade ko allah turjaul umuru torde fiyakkuji ɗi ya ayuha alladina kono e ɓe amanu gonɓe irka u juule ruƴƴe wasjudu sujjon wabudu rewo rabbakum jomummon wafalul hayra gollon ko moƴƴi golle ko moƴƴi nda allah ko no gasa onon tuflihuna o malnoyte hara julde nden ko nde uddita nde moƴƴereji ko nde kala e nde boneji nelaɗo allah sallah sallam maaki miɗo heɓayno satte ndeji mi salligo mi juula darɗe ɗi programme an on hoyanala wa jahidu tinne fillahi fi allah haqqa jihadi no hana tinnorede no haray noon hay goto wawɗo tinnorde allah no hana tinnorede ala bi mana ko ya juulu hula allah rewa allah no wawirɗa noon embere taɗa maɗa on allah windete wasi a rewirima no duwa rewirede noon huwajita bakum ko kanko allah subhanahu wa taala woni ko suɓi on kanko allah teɗo towɗon o suɓike on wama jaala alaykum o waɗali e hoore mon fiddini e nder ka dina min harajin immorde ɓitte nde wo kanko allah subhanahu wa taala o waɗali saabu mo wawno sattinande en ka dina wono sattiniranno ɗiya moftaluji aditiɗi waɗanalon ɓittere millata abikum jokke ka dina baba moɗon ibrahim kono waɗi si annabi ibrahima no wiye ɓen men huwa abou bachari e ko kanko ni baba meɗen mbi mana ka dina kanko annabi ibrahima alayhi salatu wassalam mana saabu ko o ñentinteɗo me en ka dina islam jokke dina ka baba mon ibrahima rewiri allah kan huwa sammakum e ko kanko allah subahana taala woni ko wiyon on waɗon nayon junnu to annabi ibrahima no ɓe abbiranen ka tafsir huwa ko kanko allah sammakum on ko wi on almuslimina julɓe min qabilum neeɓi ko adi nde qur'anare ɗo jippade e nder defte aditinoɗe ɗen ko kanko wi on almuslimin wa fi hada o wi on kadi julɓe e nder nde qur'anare ɗo
liyakuna rasulu fi on elaɗo Allah sallah sallam laato shahidan seede seedi toytoɗo aleykum e dow moɗon wonde ko on laaɓuɓe ko moƴƴuɓe wata kunu onon kadi laato ɗon shuhada seedi toytoɓe alannasi e dow ɓeya yimɓe feƴƴunoɓe aɗeti ɓen wonde annabaɓe maɓɓe ɓe yettinno e maɓɓe si ɓe jaɓi o si ɓe jaɓalo e kadi fa aqimu salata ñiiɓe e julde nden fa timmu salawat al hamsa bi wudu'iha wa ruku'iha wa sujudiha wa ma yajibu fiha min mawaqitiha timmine julɗe ɗen joyi waɓutuji farilla ɗin joyi timmineɗi saabu salligagol ha timma e ruku'uji muɗum ɗin e sujuduji muɗum ɗin andon wajibiji ɗin ka julde e sunnaji julde e farillaji julde andon kadi waɓutuji julde ɗin juulon ha moƴƴe musidɓe julde wallahi mo juuli tawi o anda farillaji julde e sunnaji julde e makruhatiji julde o anda farillaji salligi e sunnaji salligi hara julde makko nden ko batil hara julde nden ko batil ko be wolinira nden gonga awa kadi waatu zakata itte zakka jawle mon ɗum wotan heɓu jawdi ronken ittude zakka on andi noon guine en ala itte zakka buy e maɓɓe tan wi fof leydi kala leydi sindi fof mayri ndi itti zakka jawle maɓɓe ɗe nehila no hana ittirede noon miskine heɓotako sabu hitande de hitande Allah jippinayi jawle e nder hoore kala leydi e nder kala leydi embere wonɓe ɗon men ko duwa consumude ko o jippinayi carburant embere litre ko machine ji ɗin duwa sunude kon e misal kala hitande o jippinayi bireedi ko duwa ƴakkede kon e nder hitande ɗen foppeyi kala o jippinanaymo maaro e ndiyan e bendanangal piiji e nebban e ñamako e basalle e coñci ko ɓornete o jippinayi dépense embere ko jama on duwata ñamude yona yokka e nder hitande nden ko woni o jonnata fof o ƴetta o quartier ɗa layle ko hendoto kon o jonna oɗa ade goto jarɗibagol mo darugol so distribue nayi hedditiɓe ɓen o jonnaɓe gueɓe maɓɓe ɗen ka o innayi kanko ko wakkilare makko e torenene makko o heɓuri ko ɗum waɗi so Allah subahana taala hino waɗa ɗum seedon so daari Oumar bun Abdoul Aziz ɗon andi o lontino o laamino duuɓi ɗi juutali hay e seeɗa ɓa o lontike hakke ko o nunɗi o feewi jawle zakka ittano laaɓiri ɓay zakka on ittama hitande ittama duuɓi ko duuɓi ɗiɗi tati wonno ko o lonti juutano e riwayaji gono ari wonde manna hay on duuɓi ɗiɗi timma ɓay sabu nde tawno fo itti zakka on nihila hitande sakkitorde e nder ko o laami kon ɓay zakka on ittama o inni ƴette ɗum yahon jonnon kala miskinaɓe ɓeyɓe jinde e nder leydi ndin fof ɓe ɓaal miskine o wi jonno e kala ñawliɗo mo wara koyoɓira ɓe jinde ɓe tawi heɓaki ñawliɗo ala ko yoɓira o wi jinde daranollan kala célibataire jo julɗo mo jombali tawi ko angal haadi o jombanollanmo kan ɓuuɗi zakka ɓayi ɓuuɗi zakka ɗin patron mara geɓal e majji sowona gotel e geɓe ɗiɗi